Assalamu alaikum. Базар Алама каналының катталуучулары. Достор, биз кайрадан эле Пригородный мал базарындабыз. Бишкек шаары Пригородный мал базары. Ишемби күнү болот, достор. Бүгүн 18 декабрь 2021 жыл болду. 3-чү чыгарылыш мына уйлар жага келдик. Ушул уйдан баштайын. Байга канча сурап атасыз ба? Эне ана 140 суу. Торпогу менен 140 миң. Бука экана мына. Канча айлык бул? 4 ай. 4 айлык букасы менен 140 миң. Канчаны тууду бул? 4 тууган уй экен. Канча сүтү бар? 12 литр. 12 литр сүтү бар. 140 миң дейт. Бу жерде дагы бирөө сурайын. Арыгыраак экен бул бирок. Канча сурап атасыз? 55 Музоосу менен 55, а? Маке. Музоосу менен 55 миң. Канчаны тууду бул? 7-синде. Ого. Жакшы. Базар баа берди? Канча сурады? 47 миңге. Канча 50 миң болобу? 50ге мына. Уй музоосу менен. Öyle bir uydu surayıqçı. Muzolu uy. Ver 65'ke. 78. 85 suradan 78 berdi. 80'ge bolot ha. Toktay durgan jeri. Sen anda emes be? Bu muzoz kança kündük? 9. Erkek eкен, 9 kündük. Terse gittik. Kunajını sıra şu kunajın. Uyele eкен, çoğun. Kança gelecek? 75. 75. Boğaz mı? Kısır. 75. Neyle? 19'da çaptık ya. Kaça olur? 24 çap alıp getir. 22 bin atar. 20. Kança aylık bu? 4 aylık. 4 aylık ha? Denesi Şiviz, atası Angus bu. Onun kana yenesi? Denesi yok. Yok bu. Bu kança oldu ayka bu? 79 milyon. Çok mu? Alındır. 79 milyon. Tak, buna kunajını görüyoruz da. Hazır ötüp görüyoruz ha. Buna kunajını. Kanca kem oluyor? Bu kanca kem ayka? 80 milyon boz. 80 milyon. Bu muzosu önemli mi? Bunlar kança mı? 110'dan tuturdum. 110 tane. Kançanı tutu? Birincisi, ikincisi içindeyiz. Bu içindeki ikincisi. Boğaz ba? İyi boz, 5 ay boz. 5 aylık. Balası kançalık kaldı aylığı? 4 ay bolup kaldı, başta bu 3 ay bolup kaldı. 4 ay, 3 ay. Sırazlı kaçanan yok mu? Жақшы. Sırazı kaçıptır da değil. Bazar bağ verdi? Bazar beri atıp. Kança? 101 atıp, 95 beri atıp. 195. Nah, muzosu men uylar bekta da. 150'den. Ya. 150. Muzolu ya, 150. Muzosu erkek. Muzosu erkek. Kançanı tutu bu? İkincisi. Sütü kança var? 12 litre sütü var deydi. 150 ming. Ama 10 sütü. Birinci tut, Alato Paroda 160. Muzosu erkek. Birinci tut, parodası Alato. Muzosu erkek. 160. Ya 160. Pazar bağı verdi mi? Verdim. Kança? 135. Vermediniz. Kança sütü var ya bunun? Hadi Razdойкада ondan öyle ver oğlum.
Razdoykada 10'dan öydü. Nomer beresmi? Aytыңыз. 706 0706 95 95 14 34. 31. Ha 31. Қақта тұрады бұлар? Кемінде тұрады екен. Чала өресіздер. О, құнажын кімдікі екен? Не есі жоқ екен, атайын келіп тартсам. Құнажын. Музолу үйді тартайықсың, ол музолу. Қанша екен бұл? 80. Музол мені? Қаншан туды бұл? Екіншісі 80 мың. Қанша sütü var? 10 литр sütü var, ha? Жақсы. Оны оған ой. Tuyun деп қалып тұра? Қаншасы ротасы? 80 мың. Қаншаны туды? 5-шісін той. 5-шісін тойды, ha? Süt tuyu оқшайды. 18 литр. Жақсы. Бұл пароласы қандай? Ha? 200 келі, Алатау, жақсы. Амал кімдікі? 90'dan mı? Бұлар 95. Өкөтен құнажын екен, ha? Боз bu. Боз. 90'ға бербеді мұнаны, ha? Бұлардың пароласы қандай? Esi жоқ bu şunda. Жақсы құнажындар екен, номерін алайын дедім әлі де. Жоқ екен де өзі, ha? Siz erkek қайсысы? Жоқ bu. Siz erkek емес mi? Şef, buna var. Var mı? 95 tane құнажындар. Var mı nomer? 8 ay boğaz, biri 7 ay boğaz. O 8 aylık mı? 8 ay 7 ay boğaz. Birinci tuğutlar. O Şvits Alatağı bu. Alatağı ne olsa gerek 200 ki. 200 ki. Paroda Alatağı değil. Nomer beres mi? Bilmesi bunu. Değilse yok mu sen? Sen abi nomerini bilmezsin. Yok esi biz. Қараңда жақсы көрінбейді екен да жерде. Мақұл, жақсы сатыңыз. Бұл қанша екен? Кімдік? Бұл 73. Бұл жақындап қалып тұр, ha? Бұл да бірінші туыт. Bir жұмада туып қалады. Там о, музолу үші? 110 мың. 18 литр sütü var. Қаншаны туды бұл? 4-cü balası. Erkek burgaçı mı? Burgaç. 110 мың. Жақсы. Onda olған. Желіндері. Жақсы. Так. Şu soda ota. Kanca. Kanca sırada. Razı ol ver. 76 kala versin. 76. Kancan doğan mı bu? Ben özür bulduk 75 ile ben 73 demediyim. 5. Şimdi 76 bin. Adresli yok durdu gel 75 verdim. Ben koştum ben. Pazar alanı. 6 kala versin. Soda abim tatbaya. Ahmet. Razı ol. Ahmet, yok kapsoluk kılbacım senden alğanları bir seferin bakın. Kaç ay bulmasın? Kek. Razı ol versin. 75. Kunajlar kimdiki? Qancha? 55'ten. Sol kunajlar. O kunajım qancha ekan?
Kimdi ekan bu qonajni? Sizga emas. Bayquşni boylab qo'yib turibdi. Qancha ekan bu? Boz bu. 85. Boz it qanchalik? Qanchalik boz? 7 aylık. 7 aylık. Qanchani to'di bu? Qanchani to'di? Ikincisi içinde. Yaxshi amal qizilchi. 6 ay boz. Bu qancha? Bu da 85 ming. Zamir. On nomer alayım. Bakın o nomer keldi ekan. Kimniki? Sizniki? Ayting nomeringiz. 0773 88 20 60 88 20 60. Mana iki qunajının es. Ekoting boz. Ular jana tartib ketgan. O. Esini topmay ketdim mana da. Yaxshimi? Ekoting yaxshi qunajlar. Çalaverasizlar. Ya maya. Pushtu? Qancha oldi? Jo bet tartpay. 77. Şuluy 77'ye ketdim ben. Şuluy. Qancha ekan şef? 130 da olasa. Bu parolasi qanday? Simental. Bu qanchani to'g'ani? Ekini to'g'ani. Boz bo'ja. Qanchalik? 2 aylik. Qo'sh. Yaxshi. 77 mingga ketdi bu. Bu simental. Sütü yo'q bu hozir. Yaxshi. Assalomu alaykum. Manas. Yaxshi. Kimni kelgan bu? Tak, buna boz ekan bular. To'yin qanchalik boz? Haroda alato. Üçüncüsünü to'y 8 aylık boz. Qancha so'radasiz? 115 ming. 110 ga bo'ladi ha? Biri öyle. Uyda daha var ha satqılık. 15 baş. Aytыңыз nomer. 0708 08 37 67. 15 baş var deydi uyda. Жаңа туған боз үйлер. Ушул номерге чала бересиздер. Ондай үйлерди да сурайын. Ээси чыгат. Бул музойлуу кимге экен бул? Сиздерге эмесми бул? Музол. 73 lira oldu. Muzol men, ha? Ha, muzol men. Erkek muzolsun. 73 ming mana. Bayqush. Uyda so'rib qo'yibdi. Ortda qolib turib 73 ming. Tak, bunlar azda qaysin so'raydi? Bu yerda biri. Assalomu alaykum. Evet. Qanchaga bu? 75 kilogram. 75 ga beresiz. Qanchani to'di bu? Ikinci tut. Ikinci tut. Maga. Qancha süt var? 10'dan 13'e çeyin. Yaxşı. Qancha so'radasiz? 90 ming. 7 ay boz. 7 ay boz. Qanchani to'di? Üçüncüsünü to'ydi. Üçüncüsünü to'ydi. 90 ming neydi? Bagaj nimesi? Kenar oluyor onda camlı değil. Bunlar ki. Muzolu. Kimdi gelgan bu? Tuğtuğanlar kız oldu aslında. Kız oldu antarsa. Çekiyor bir buna ne?
72'ge mına. Mına uy. Soda kızal qancha oldu? Ya 72 berip açat. Qaysi kanal? Naqbalar. Naq bağlar. Dostlar, qattalып ketіңіздер, жаңы канал. Поддержка беріңіздер. Мына сода болса 70. Қанша? 1072. 72'ge. Yaxshi o'rab turib aka 72 ming. Son berib. Sakal sözüm aytımdan buncha. Ya çov oldu. Toyun деген uyum. 9 aylık. Rastın buradan. Naqbalar. Verge orası oldu. Ya bere buradan ber. Ertemeyin bağa berinize. Al pişpayt bu. Oldu deb. Ya tuyun dep qap turuşan çıqara. Yol bir qoy bir men sana qoy bir özüm. Kaçan pişat eken hem bu. Tak bunun iyisi yok. İyisini tapmadık. Bu yerde bular kunayızınlar. Kimdeki o sizler kemez mi? İyisi yok. Qancha sırada sakal bu? 90 bin. Muz olsun yani. Muz olsun. Tamam. Buna 90 bin. Oy. Soda o. Qancha berib otatem bu? Beri otasizlar mı? Yo'q, boğa bergen yo'q. Bağa berilek mi? To'xtab. Yaxshi. Vaqt qaraychi hemen. Onlar kimdik? Sef qancha oldu bu? Satılatmı? Ha, satılata. Qancha so'rayaptıngiz? 110 so'rayapti. Jana tartib ketding o'sha yerda 110 ming. Yaxshi. Bayga qancha oldi qunasiz? Ha? Qancha so'rayapsiz? 55 ming. Yaxshi. Tak, buna Angus tartayın da videonu to'xtatayın. Assalomu alaykum. Qanchaga bu qunasiz? Buqa. Sizlar kimasiz? Angus. Videoni oyoqdaymiz do'stlar. Жылқы базарға өтіп өзім. Каналдан алысталаңыздар.